kubor nakaslem jong unongsan hima. Kidukot ka FK JGP kentup yo samla regional Thaba. Menta kasngi karpolai tarik ulber, kila syakot hajar, hapok sadar police station, hadian ka jingja, kabalajia ka jing syaksyok ki kena khasi, haka step jong ka arpolai tarik ulber hajar arpawar, haka por kumba prashiteng AA menstem. Kila syaksyok haki bomde khasi, kibadon kumba khatsau ni khatsan ngud AA, haka than polo lenti ban let chedem senyong. Uway na kidukot ka FK JGP ubayat lenti nangta, ula sakhi yakane ka jing syaksyok ben, bad ulalet ban persyang ban yaram, Henry kini kibreu kila syok kela. Habakran syakilat pathai kubor Hasadar Police Station, Information Secretary Jong Kaseng ubak Regional Thaba. Ula ong bakini ki kena kide ki kena di drugs, bad ula kentu ya ki bomdai ki kena khasi, badang ni syakman, kimdai ban sedang rakti ya ki kena khasi. Dakaba ula ong, wat sedang ban pen ibor, namar onda pilas dang ngin pendem. Ngan kan detail semua kayak kebaca menin kasni hakapor kumba prabaji prasteng mestap menin hapo than puluh kebahap haka lunti bena superlong sedap senyong kila don kat tun ngot ikna samla ti ba dan hakaskuti kila syasyo ha haki ni ki mender kebedan kumba kasan ngot kila bat hakaskuti be kila syasyo yang tahu kena berhadi nang ta don dukot jungi ba day na po ka FKP mo kung circle uba tri po dem senyong ako ka hardware layak linti nang ta bo lai ba jing syasyo to kini kita kasi lali banyarap tadi mulai banyarap di kita khar ibadan kumbah peringkat pasan ngut kila tak ti kelaman yo dukot jungi ro jadi nang ta habadin bangi nak lang ka FKP yo kubor peringkat to puji posteng nyali ban be station 10 so farlo berhadi nang tangi musim alap kita kiberi dokti benisyo penyerakti jadi nang ta kali yo to khot jungi ba kai gada ba syo la ikut ni ba de bedu kita kasih bisa syo di ngopi tudor ho itu di ni nak yang kaseng FKP central body hi nyali ban thwet kita kiberi bedan hapok tan puluh hi brokoi bakal sempor ngi hadu arkanta tam baginyo ban kem kidan kumbalai sangut kiba la peni tudor ningi la thwet yaki ngi la lap dan napeng kita kilai sangut kiba la itu ngi obat tangi we bahdi mengi la obat itu we ngi khamsam la pen slam ngi rai us pok office jong kaseng bantok kit u kita ki kena ka sangut bat kai kada bo pelong ki bekin syok yi yaki kiberi kiba di dok snam jungi ti Henry nga posi am sempoi perkar pre ba menta ka step nakaliang SI ti marang kuni nga ba non hajar sipo sadar police station ba kai ka bopulong ya ka jingja ka bemenin po sa forlong berhadi nang ta bagi ladon gi balalo FIR yangi ti ngi rogi ong ba nginum song klikti nginum song thai dadak hidok gisam ngi kidang syak tak tinani syakmat ngim salya banginum tim banginum re ngini dabi ilajak ye kejap benda lojong ngini dabi ikun samla jungi bat kan long ru ka kawi ko kubor sekini ki mender ba nang ni syakman wat penstang ya ka ga bangi ngim kwa ban le da marada pipin ibor ngiru ngiman si ban ibor ba ngawan hajar yang ba ngin habani kenduk begitu ki brio ki ba IFIR menen ba ngin yakan maki ka ga pelong ki bikin IFIR mar ngin yang bangin counter pe IFIR Munu kita iba. Yang kau tahu FIR nomor ba ki ba asal yang berjungi. Indai mangi pasdang. Kidi maki pasdang. Te kamdi ka kamaram jong jongi pada bangin kamdi ka kamaram jongi bangin le. Jadi kamaram ki kulit bangin le bangin thwet iki. Mentang ki kompling kelaman nyanyi ba badi mangi ki ba asal yaki. Indai maki ki pasdang ini. Ba pasdang ngingin kunkut.